May I inform the Governor that Meghalaya is not a Hindi-speaking state. Chua man stang kador bar mang tingka haka reuterik rempang menta usnam kaseng Voice of the People Party VPP limba usketri VPP parliamentary uba Hevingston Kharpran kelapa eka city hau lampang ke ingdor bar thawan ke jela Meghalaya Thomas Sangma habedei barkiktin baulat ke jela upenden kam daga kitin Hindi habakren haka governor address habayo banekren baru presiden ke VPP uba Arden Miller besaimot ulang ke jingdawa ke VPP kadai baulat udai banekren daga kitin ke bayas ngau tulang kata daga kitin pareng badba ladai ba umla banekren daga kitin pareng dai ban penti kena ban bu tu translator hakapor bakren ulat ulang lada ka office jong speaker kam sngap ye ke jingdawa ke VPP nakeleng jong ki MLA kan boycott ye ke jingkren ulat Di kombakalong nga try na do kasi ban kong play ba kong kapati nga yang persya ya ke jingkren hindi jong ulat ko yang dor ba kawan de hagani kan de ka scene ka bar ka session ka budget session ka bangin song tu Islam te kong kapati ni sore ban ajing kho so speaker ban kentu yu ba lada dei ban ai ke jingkren nagal yang jong ulat ni la kho shai ba ade ban long de ka English de balada ulat umla ban kren kong bagi penpau office jong speaker kadai ban bo you translator kana bangin sutu ego ipo ko kitin bo lak kren de lada ka office jong speaker kamra ban le ka nagalyang ka jing party ngila rai bangin medon bata ha ka governor's address amna kamdei da ka jing tho kadai translator u ban batairu hakap kat ba u ulat udang a jing kren ondon translator uban translate ke jingkren ke jonglang la syai ke makan ongi balada ka office yang speaker kamla ngila da rayo nak parti bangin medon bentah ka governor's address haka jingkren jonglang